Ka kua tai ake te minita I ngā take Māori ki te whakāturanga nui o te ao ki roto o Shanghai I Haina. No te tau 2004 I whakapuaretia mai ai te whakāturanga nei, hei whakatairanga I te ahurea me ngā mahi a ngā whenua o te ao. Anei rai e tiwi ko ngā whakamārama a Roy Hananuri. Kei runga e nei kanohi Māori I te ātāmira o te ao. Kei roto tēnei waiata I te reo Hainamana. E hara ko nā Hainamana noiho, ko nā tangata o te ao, kei ko nei rātou. O reira, o mātou, mā mātou rātou e whakanāhau ana, kia ike mātou, hei kanohi mo te iwi Māori. Mai te marama o Apirira tēnei pirihimana Māori, e tiaki ana I te whare o Aotearoa ki te whakaaturanga o te ao. This is obviously land of opportunity and I would recommend that all our people come over here, Māori o Pākehā. Ko te rā tuarima tēnei o te hikoi a te minita Māori me tana tira ki Haina, I te rānei tai mai ai ki Shanghai. Hari koa mātou kua tai mai ki te expo nei, kia kita I te whare o Aotearoa. Nā te wakahuia te reo pōhiri. He rangi whakahirahira tēnei, no mātou ki te honore, kia whakatau I aia. Me nā toki hoki o te ao Pākihi, nā Māori, tuki mihi ki a pita. He tangata kapahaka aia I taua wā. Poi ana te pōhiri o te wakahuia ki a mātou, te tahi aku tamariki kei rohi te ropi. I nā tīmata te pōhiri, ka tai mai te tini me te mano ki te mā takitaki. As you saw today, we've got the procedure down pat now as presenting a pōwhiri and welcoming him to our pavilion. He tata ki te rua te kaumārima mano tāngata, I ara ka hara mai ki te whare o Aotearoa mo te whakāturanga o te ao ki Shanghai. E tuakana teina, te noho tahi o te Māori me te tangata Haina. Ko tahi te rā kei te toi mo te hikoi o te minita take Māori me tana tira rangatira Māori ki Haina, e ai ki te minita tāria te wā ka kite ai he hangahua atu I Shanghai. Roy Hananuri, Te Karere.